Thirty TV an kip kerang pengrang sipai, awni king jong lom chu, ai sukpui ai parol, bintamani molsom, awni Tipra Idol season 2, kala rawun jelo osithya, awni audition aupek, luk mulung na ahongta ito sinin mo, chance man kai mak archom ta, asul ta na ai tiki kai mak. Untuk sini nama buk ketik jong, nanti video kom tam ka hengok tereng ko popik, ke ba mur neng mutawal, ke ba mumangai kom neng om tawal. Untuk sini video lo sakna buk ketik last teng mirmu ket, nanam ket. Maton kumkan, anung jol songai, atun akum nin jara omakan audition kan jara aw sakti mangai ba ai form apik slap mangai ai mutun kumkan 2026 kan kumthar hongnung ai molsom halam atun music video athongai singer ngai ai molsom singer ngai jara 30 bosor lakoi mak ngai hangai atun kumthar hongnung pheng ngai amkan participate phorang to jol songau maton teng mor thonai khan to mi blabe omnung to mingi khom nung sin nung hoi kan tin dan lu kalau ni kengai te ai nar selno kom omnung te chance man khai mengai nar som ta yang mawani awni haluk ai othing om ta signi no takni othing om ta wal nung te ang nirang hol log sang tana nung te awni ha 20 jeno 20 jeno awni select nung tho atun i empon tho 24 tarik kan ha re salame tho yang 26 tarik kan ai changtirana mane auditional lang tiang makan select jang to theater round ta sigden theater round kan ha makan last ai theater final ko theater round kan grand final la choi ta sigden select na thore gang atun bijna kan na atun 26 kan theater round auditional lang kan makan lo ai kepal kepal ajiga ai suit lang te gala round jerongan te atakom amlung thimarse maton kumkan ai hanung jola songse ai akum la amla ai apoes kum la rung ta akum ning pas ai audition ai to atiki ke mak maton kumkan thadim kon ai waperche amlung thidarse peng saput thunoi thadim kon ai maton kumkom la san thiak in ai ni komanung ai ajoi mi pore saput thuena nungte awni arsel long ai kakan mo jajas ngai te look negative comment sang mak phango tha positive comments ngang ngai respond nte ti khai bang na nte bagati lo sak no last tong roi no nai na ajingan de